Chibai ole Argentina le Egypt round of 16 na anin tuma 3-2 in Argentina hian in hena an changta ani he an hena chanchung changa hian inhnialna a chhuak na sa hlemaya khovel mun sang sanga inhnialna tamtak a thleng chho meka tin news sang te po in he inkhelh chanchin hi an ti chhuak ani enge kan ngai ve dan le ngai dan tamtak om theyo me then khat chuan in Argentina hi an comeback ro pui hlemai ti in an soya nia kong le lama chuan champion lai an nia atopa thi tha ne nan han tang tak mai kha chu apui mi khop mai chu ti me kara chuan then khat ngai dan ve thunga chuan Argentina hi an van nei mai chau zo ka ni nia game hetianga nga hi chuan inhnialna asang chho zela etiang borok lian thama hi chuanin van nei zo kha angai fo thina ni chu tiang chuan Argentina po hi an van nei ti te point asoi thei ome tin kong dang le a chuan Argentina hi Fifa le hemi referee hianin an chanani chu wang chuan an tan hianin chak lo ngaina omlowa an chak nge angai tiang zonga ngai dan tam tak nei te po kha enge mozat an nuk mai ni hen khel boruak zet chuanin khovel mun sang adeng chuaka mi tam tak football ngai na tu te a atho dan po adang hle maya ngong anei na sakhop mai ti chuan he thil chung changa he thiamang to kin han soi ve ta ila lai tak main tiang hianin ngai dan karon soi ve do na ni Argentina in hena an chan chung changa hian inhnialna a chhuak na savio maya khata thil theng Mohamed Salah penalty area ti tluk ani chung changa khan fall back ani lo le penalty a hlo chhuah lo na kha FIFA dan som pahnih le lo pangana var manga tutluk na siam ania Salah alaka hianin thil theng poimo pahnih a oma hemi chungchanga FIFA dan an man dan chu hetiang hi anitani penalty area atluk chungchang kha penalty decision inkhelh top don la minute som kwa pahnih na vela Mohamed Salah khanin dinglam sir atangin Argentina penalty area chunga khan atlan luta Julian Alvarez san ball allow chu khania chuta a chu saknu in Mohamed Salah kha atluta a khata referee in penalty apek lo chan kha hetiang hianin han soita ila FIFA law som pani false and misconduct antia khami manga in ania hedana hian bo chu tu in ball a khoi masa ania physical contact ma a fault ling khop careless samo cutting angchi exclusive force film kholo le ro valu tuk ani lo chuan fall pe kani ngai lo ti in anron soya he mi mang hian referee khanin Alvarez sandan abo chia angai lova fall a ham lo FIFA law pangana le referee in fall mo penalty mo ani lo thu tutluk na asiam to no in var official te khanin thil dek lo lian tham le chet na ro valu tuk a lo wangin match referee thutluk na kha an thlop zui tabok ani antiani Egypt lam ti gol pom lo tak le Argentina lam complain anga var thutluk na an en chungchanga kha chuan hetiang hi thil ni dan ani thunga second half tan nu minute songa pariat na Mohamed Salah pass atangin Mustafa Ziko chuanin goal athuna le lamin an complain angin var rona niya goal kha pom ani lo zui tabukani hei hi achan chu Egypt counter attack tan ma khan an midfielder Marwan Artian Argentina defender Lisandro Martinez alauti tluk a fall masa ani ti varin a mu chu awangania goal lu ma in fall omani chuan FIFA law of the game protocol angin goal khapum the ani lawani ti in FIFA law tanchan khanin tiang hian ngai dan anron siam ta khania chuta chuan hei hi Argentina fans tele inkhelh lai taka entry te chuanin enge kan ngai dan yang adik kan tm kan pom zonga ni em mo Argentina fans ni velem lo te khan hi kan pomem ti kha alo ni ta ni chuan hi kan pom lawani ti a chian na em chu FIFA ina lo a siama hianin var te hi engang pon ron ma sela atopa tutluk na siam tu athu ber chu referee a chunga mi kha ani ta ni referee na tutluk na asiamang anga kha an kaldan phung tur kha ani mai ta a chu poimo ber kha ani thongani mo phurna le poimo na nei tu chu referee kha ania kha khanin athutluk na siamang anga kha an kaldan tur kha ani ti kha kan hriat kha atu le mem mai ne he thil chungchanga hian ani le
chu thutluk na siam tu tur athu bera chuan Argentina hi atranta emni ti te kha zona thei ani ta ni kha ngai dan pakhatani ya ti chuanin Egypt head coach Hosam Hassana hianin engea soi ti la ya kha han soi vele talokela Hosam Hassana hi alungoi lo khop maya hetiang hen FIFA lam adem hialani sumwang ani bere trantu nga tak Leo Messi hi FIFA World Cup ala cham chun zom zel theina turin an du sak maya hi kan hai lawani football khovela hian khelmol pon langlo ruama thil thleng tam takoma mani ham thatna tura thil ti te po athleng ve chokania amai ro chu tiang thil dik lo chuan he game moina hi nasa takin ati chiani ti in aron soya Argentina icon kan khel tha a Egyptian around le pek in hlan kai kan phuani ti in angai dan te aron soi chuak hial ani ti chuana soizel na a chuanin football hi affair reng lawa khovel champion tele Messi te hi World Cup a an cham chun zom theina tur hianin marketing kha an poimo si chu FIFA hianin a hreran maya chungte wang chu kan chaklo chan po hiani theye ti in aron soya hi result chawa kok lawa zana le fair play reng a omlo FIFA hianin fair play ti hi thupuya an soi fo thina nema sela khami tuma kha chon khelmol chunga engma mutur a omlawani ti in aron soi mi mai ni hi interview na a an head coach ina aron soi kha anita inkhelh tran phatang khanin Egypt lam khan beddeu thina chu first half a khanin ani ti chon an counter attack kha apui viawmaya tum khata khanen an chance nei chun kha an ron mangtang kai ta a ti chuan goal khatin ma an hruai ta ni minute somnga panga vel second half an tran le khanin Egypt lam khanin goal an ron thun le ta a ziko khanin minute somnga panga vela khanin goal ron khung le ta a ti chuan an goal ni na an ron khung ta a referee in a goal ti in a hama a pom thlapani nima sela minute ni nu vela khanin an complain ta tak taka chuta chuanin referee khanin var kha awa enta khania marwan ateya kha a foul ani ti in referee chuan a ham ta a chuta chuan a goal kha an cancel le ta khania nema sela hem hin hu loka hianin ziko hianin a khung le thawani second half minute somsari le ti vel thleng kha chu Egypt lam hianin 2-0 khanin ma an la hruayani ziko a goal an cancel le chungchanga hi ngaidan tamtak aron omta a ti chuanin marwan atia khanin Lisandro Martinez sake kha arab fu a chu fall an ti ta khania dikta ka soi chuan heti hetla ya hianin heti hian han soi ta ila referee dang te po hi kan lo mu to thina chuanin heti an game boruak sang lu to ka chuan var ron tur hianin atira khan referee kha hetlaya a fall ati na hianin a muchienge me mai ni ta chuan Martinez a ke ra saklai po kha a muchienge me maya chuan an titluwa counter attack khan wani thei pha ta khania khata khanin referee khanin ball kha a khal pheitir char ta a khami a fall atang khanin hun kha akal tam man mai ni chuan goal an wa chan tir ta sia chuta chuan complain kha a omta a chumi hnuwa chuan var kha referee dang ten an ron to wak ngai lawani dikta ka soi chuan amai ro chu khatiangan han complain ta ka kha chuanin minute ni don vel hnuwa khan hetiang hianin Alexandro Martinez a ke ra sak ani ti khanin var kha check turin an han ti ta khania ta chuan marwan atia kha a fall ti in var a in hnu khan ron ham sakta khania helaya hi chu var han ron le na tur khop chu ani chi alovem o ti kha karil ru chuanin ke aron lian deuh hlekani achan chu FIFA football dana tanga en chuanin hetlaya vara ron le na chana hi thil lian tham ani chi na lang lo ve dewani achan chu chiang takina muwa yang khana kaltlang tir vek to a chumi hnuwa chuan var an han ngiat ta a khami var ron na chan taka kha handball chiang lu tuk ang chi te mo khatianga omani lo chuani mo force lu tuka khatianga in tlo ang zong te a mishing tina khopa an ron be hle te ani lo chuanin var hi an ron le mo view mai ni chulai tak maya chu ni hun kha akal le nual to buksia ingkim mai kha fall ve ti in aham ati tlang vek to mai sia goal ti na ham to khani ya referee khan chumi hnuwa khetianga var a ron le na chan lai tak kha apoi mo lai chu alo ni ta ni
chu tiang ang deuh che chuan a hnuah hian a thleng ve le ta sia chuta chuan complain an neya Egypt lam hian in varon sak turin an tia ma se a ron du ta lo la ya khanin inkhelh hi alai lawani affair lawani ti khanin soi kha atam pha ta em mai ni penalty an nge chungchang khan soi le talokila minute somkwa tiang khan hun pa nga ya zo to a minute pek bela khan minute thumakal le ta chiani chuta chuan Mohamed Salah chu box chunga khanin an ron ti thu ta ni Egypt khanin penalty an dil an nge te ni var te kha en sak turin an ti ve ni nima sera referee Franco Isakhanin penalty pedu talawa sikon somni nu Argentina in goal an khung hal khania he wanghen Egypt bet a boy chauta a red card te khating yellow card mo te khan om taduk mai an coach page chonin a fair lo tiang khanin sign kharon siam ani mo referee kha lai lo I ham lai lo wani tran lami nei ni ti khan alungoi lo na haron tilang hial mai ni ti chuan a hmasa lokin Argentina lamin khatiang deuh kha an complain a chuan referee khana ham sak khania khatiang deuh chia thleng ve kha Egypt lam khani na han complain khani na ham sak du ta si lo ti chungchanga kha ani ta ni helaya hian penalty box chung khani to sia pakhatha kha chu Argentina lampang fol na kha chu penalty box pon lampang hani thung ta ni khalaya khan referee tan po khanin box pon lam khani ta selang aham sakangem ti te churil ru achona oma khalaya khanin penalty box pon lam le chung lamani na khanin enge mo danglam kha chu a ve the ni khalaya khan fol ro khanin amai ro chu pakata ham sakani si chuan ai nang deuh em mai ni dana kha khata an fol na chi aham saka khan gola an chanti rai Egypt lam khan chu ting deuh buk chon Argentina khanin khata an fol na khan counter attack an vanei pha vele ta a goal pha vele thung box si la ya kha ain ang ta em mai ni khalaya khanin fair lo kha ati thei ta viau mai ni omani chuan inkhelh zone nuwa hianin ziko hi interview an nei ta he interview na thu soi heron viral tawak mai khania ziko hianin enge soi kan ti chuanin Argentina te kalom puye he tournament hi ruam man lo kani thil dang engma an ma mo love referee kha affair lawani affair lo te in aron out chho pui mi mai ni chuta chuan a mai hupa amit tuite kha tlani ziko hi kongai thla khop maya affair lo ati em mai ni he inkhelh na hi chuan an coach po khanin fair lo ati em maya ni chena kan soita kan khanin khatiang khanin aron out chhuak kha aneya ti chuan penalty box chunga Mohamed Salah atluk chungchang penalty Egypt lamina an ngia ta hi hetiang hianin han soile taila Egypt lam hianin penalty hi voi ni lai mai kan phua voi ni hi min pelo ni pun voi khathi chu min en sakin min check sakanga min peturani kan phu ni dana tang chuan an tiani ani le danan tlo chan ta a an dana tang hianin adik them ti la khan soi vele taila hei IFF danan tia hei IFF hi International Football Association Board kan ti khani ya hei hi an liane me maya khovela chuan Fifa po hianin an dan hi an zo manga yani Fifa hi an te zo ka IFF hin lian zo kani chuta chuan ani le IFF dana tang chuan penalty an nge ta kha an phuem adikem ti la ya kha han soile taila hei IFF dana chuanin direct free kick kan ti te penalty khatiang chi zo kha achana zir khanin pek lo turte kha ani ta thina ni chuta chuan an dana tanga lan dana chuanin hei penalty box chunga khatianga an kora te mo an hanin po saka chu chuanin rilo te khatianga an vachel zoin va pot zawani kha chuanin engma ham lo turani amai ro chu an kaldan mo bol lo kharon thei khani ta ani chuan second chance te mo lo nei thei ta a khata chi khanin an chance nei dana zir khanin an lo po khan penalty khan peturani ti khani ta ni chuan an tlan chak lai tele khatianga ananin her tur mo an position katia ti boy viewani chuanin box chunga pe chuan hi IFF dana tang chuanin penalty pek tur ti khani ta a chuan tuna thala kan hmuang hin ball cross aron ta a chuan Mohamed Salah hianin chance nei ni chuan a hnung lama hianin alo po thutaringot mai khani ya Argentina lam hian helaya po thluk na hianin tlulo ta sela Argentina defending clear chance an ron nei ta chuta chuanin remle remlovin bol kharon pe chok ta hemi takahi alo po thluk sia wang khan a zone dewa hen ron kala alo he tin mo che se mo tiang khan bol ron chok le hi
chance salo nei the ni second chance kan tianga kha a thei tlat mai ni helai tak mai hi Egypt lamina an complain penalty kan phu ani ti la ya kha anita a hei tak mai po hi enge kan ngai dan le khalai te kha ania e dana tang chuan helai po hi penalty chutling ve the ni ti kha ni an tran chan ber kha anita ni ti chuan penalty tum ni an ngiat na hian Mohamed Salah kha ti tlu kanita a defense kha ni tiang kha ni na ke ra saka atuta kha ni ya hetlai a hian box chunga ni a referee hian na ham sak ta si lo la ya hi anita a chuan ama a khan Argentina defender katianga anti tluk khana kian ra sakhan counter attack an nei chun zoma goal an wachan tir ta khania chuan a hnulia khanin a goal lo ti in kan sel ani ta a chuting deu book chuan hetlaya Mohamed Salah hianin chance thralu tu ka nei kha teng hian defense in a ron ti tlua ke ra saka chuan counter attack an nei pha vele ta a goal le ta sia in ang ta chi mai ni khalaya khaninga tinge var min check saklo enga tinge fall min ham sak velo ti la ya kha Egypt pianin an dana tang chuanin I kan dik zo kani mo hei hi min ham sak turani min check sak turani penalty turani anti na chan khani ta chu IFF dana tanga ngun taka hanzir chian chuan hei po hi thil ni thei kha alo ni ta ni tuna penalty box songa ati tluka kia in ra sak thrim shim ang chi te chuan in tlo te mo khatiang chi phe ka chu ham turani ta ni chu ti lo ni sia chuan le lampanga ham saka le lampang pui ara saka ni si kha chon fall ani chu atlan le na tura kha ya bol kha ma la kin lai kha ni ya chuan khata ra sak khanin rap lo ta sela a bol kha a chang thei ve tlat mai ni khalai kha anu le lam kha kan thre tei to lawa rin dan ngai dan khani Argentina tran lam chuan a chang to lawanga chu to nuwa tlu ni kha ten tianga chuan Egypt lampang ve thung chuan bol kha kan la chang thei ni ti kha ani vele thung ta khalai pon ngai dan tam takom theya nema sela ke chuan ti khan lai takin kan ron soya chuta chuan chance khanei thein anin resia chu tiang khan chu sakin an hanom ta fall a ham sak ta si lo la ya kha ani ta ber mai ni le ti khan penalty pahni na po chiang takin kan en hawa kan han soi le ta ni kan phak ang to kan thiam ang to kin chu ta tang chuan dan hnuya tangin tiang kha alan dan cholo ni ta ke in ra sa kan I chuan fall kha ni sia inga tinge fall theu po in ra sak theu po kha tiang kha pakhata ham le si lo ti te kha alo nin ta nuk mai ani chuan Argentina he nya champion lai ania an ro pui em an ro pui na po tiang kha ni an comeback ro pui zia te po kha ni alang ani an thiam zia te po alang tilang chiang tu te po kha ni vele thomai ti chuan khang ang song zuka kha tun tum inkhelh bo ruwa ka buaina chhuak chu ani chauta ni chuan Egypt lam hianin sangi soma khanin Africa Cup of Nations khanin quarter an lo thlenga chuta chun Cameroon nen khanin an inkhelh ani tu anin Cameroon khanin ya nena an changta khani heta hian Egypt lamin penalty an muwa timai tiang penalty om hlia kha chan san moni maro chu referee hian in ham sak to lawa engte po here on viral thal le a tuna thalanga kan muang hian ani ma tang to khan ke niau hi referee hian in min tran thilo mo world cup hetiang ang inga ni game sang lu to kan han ma chon ve hianin hetiang hi kan ma chok si ani Egypt te hi tran kan hlo ve ngai lawani ti tein an ron soi nge khania ti chuan Mohamed Salah hian interview na enge soiti la ya kha hanen vele teila Mohamed Salah hian in hei ti hian Egyptan kumsom ko chung anti ngai lo World Cup round of 16 an thlen puya an lut ani chu aro puya ti thu Salah hian na ron soi ni kumsom ko hnuwa hetiang hi Egyptian an tong ngai lova hetiang sang hi World Cup an thleng ngai lawani chu ti chon Salah hian in jiko angin referee dem nai mo khatiang kha chak chu ve a chak chuak ve lem lawa pa ngai takin teng hi interview ma chona chuan hetianga history kan han siam hi aro pui ka ti em maya chuta chuanin hei inkhelh ma khanin kanau te ho hne na khan hei hi in nuna stage lian ber ania in enjoy turani pressure vangin mo nang mani ka in ti chela ula in eitir su o te katia chutiang chuanin hlim takin he game hi enjoy turani ti te point ka fui ve ni ti te kha Salah hian in a soi chuania ti chuan Egyptan history kan han siama chuan kan lo me mai ni amai ro chu Egypt mi puite
an lom na fam kim chu kan pe thei lawa an be sei sang tak kha tiang hianin kan han ti chuai ta kha ni a poi ka ti khop maya hriat thiam na te po ka dile atia thalaka hian mi tui tla chungin Egypt na history an siam wanga lom na wang tele Argentina an hne to do na mo intilaya hetianga an han van duai ta te lungai na te po a in thua ome engpo ni sela sala ai ro chu heya puitling viau mai amai ro chu inkhelh bo ruak te khatiang khana fair lo ni han tia han au cho pui chem chem ang kha aron ti velim lawa amaro chu an coach le hetlaya jiko te khachuanin anin sum zo lawa interview na po hianin he match here fair lawani referee hian min tran hlol lawani ti in an out chu khani engpo ni sela ti khan Argentina chu quarter final an luta a chuta chuanin nena an chang chho zelangem quarter la hian an top ve mai angem ti te kan thlir ho zelanga Egypt te an uiawmin online atom khop maya poni se inkhelh mu nom takani aro puya soizui ala hlo chho zel do ni te point a hriatani ole a top lama kan soidu chu Kumin World Cup a hian buaina sang sang a chhuaka tin thina hial te po kha a thlenga chungzinga pakhat kan soidu chu Mexico a hian thina a thlenga mi pali lai mai nun nan chanani ethil thleng chungchanga hi hetiang hian han soi taila Mexico chuan Ecuador an hneya chuan hne na chuan loma zuni somthum sang ni somni paruka khan he hne na lom na hian siamani Mexico City Paseo de la Reforma kungpui Angel of Independence Monument bula ethil hi a thlenga Mexico in Ecuador chu 2-0 in an hneya kumsang zako somriat paruk nuwa knockout stage sa an chak vai khatna ni wangin mipui makta duai chuang an pungkhoma heta hian mipui pungkhom na salutuk hianin innek buaina at ti chhuak ta chuta chuanin mi palila inun nan chan ta ni heng zinga hian nula kumsom pangami te chuan tlangwal kumsom ni pangami te tin meichia nuwalai kumsom li palimi pawalai kumsom li pariat mi te thina a thleng hial ania heng zinga kumsom ni panga thi hi chu hospital an thlen nuwa khanin tiang khan a thi zui ta khania chuan pathum te hi chu mi pui innek na khatianga na sarlu tuka wanga thoha lu tuka wangte tin no khangang kha ni deu tang pui mai ni kung puya te an let top mai ni an zinga pakhat hi chu lung phu cholan tia thok le khata khanin a let ngal top maya tiang hian mi pui kara khanin a thi ngal der mai ni he thil thlen no hianin sarkarin film phurna security ati pun pha ta ngala ti chuan a hnuwa England nen khan anin khele ta khania July naruk sangni somni parukania Azteca Stadium England in 3-2 in Mexico hian nia kumsom li chunga an performance thaber ani laya an tla ka wangin an fans te hi an thinarim hleni police te nena innek boina na satak mai hen khel zon no hianin a chuak ngala ti chon rei tak police tele Mexico fans te hi an innek boya lungmang te petrol bomb kan tiang chi te brick bung ka tiang chi te khanin police te hi an beya police te zinga hian hliam tur engemaw zat an awmani chuan police in tear gas le pepper spray te an hmanga ti chuan fans tam takin hetiang hianin thoha te mitlama harsatna te khatiang khan buaina a chuak na sai me mai harsan nan to pha na sa a hliam te po engemaw zat an awm nge ani chuan stadium pon lama hian gate anti chia Mexico fans te hian in tiang khan gate khati chim tumin thei to penan soya an thiata mi puyan tam sia police te hian in an dang seng lawan ni chuan stadium gate hi an ti chim rem rum mai ni chon he tiang vel hi buaina chu ani ta Mexico hian in an wanglai ve tak mai ania kumin World Cup hi chu tianga chuan chak ngei turan in ngai to lai England laka ka tianga han tlom ta mai kha pui an te me maya khan chak theina chance khan nei ve nge yani mai ro chu van doi zo ka teng khan an tang ta sia chu an thin rim lut tuk khan in teng hen buaina an chok chok ta khania mi palila in teng hian nun na an chan phani apoi hle mai ne World Cup me hi chuan in khovel pumpui anghor nginga khovel in el na ro pui le sang kha ani tlat mai sia boruak po anei hat khop mai engpo ni sela ei final te tang chho zel do na inkhelh kha enge boruak thalo te hi thlen bel zelo sela ti kha adu tu samom hle maya kan tan zong te thei pato ping kan tranang mo Ronaldo fans Messi fans te po kan tiang Mbappe te kating kan lo tranang amaro chu
elaya nam le nam u le naw mo nam khat in melmak nan tele indiriam nan te mangton lovela ti la ya kha thil tha le Christian dil ru tur ni in ka shia kan han soiwe hrim hrim ani ye